Oh, pahit wes. Bapak senang pahit-pahit. Mak molek lah, Pak. Iya. Masa apa sih? Ibu nemu dok. Ibu kira melek ke toko di Berembung kok, Pak. Oh iya dok ya. Wak kopi nepon lah es pagi, Pak. Oh iya. Oh di mentepen posan ngari ya. Masuk kabin dong kok. Harap pedon, terus kabin ya. Tak nyaman kabin don. Aku keluar gari ruwet. Tak nyaman dodi. Apa sekali ruwet man? Ngakan besi ngeladenin. Rampi bersih nyasa. Kapan lah tromatin ning kapir. Nyaman nancek. Nyaman tereng kapir aja. Di man. Iya. Kaki pikir gitu aja lah. Tak itu mau sobi kerja. Jangan kalah mulai dia. Iya. Tim bukan gak kartu. Masa jita. Jarum punya nomor jangkau. Ini lah. Rem lah. Ada jangkau. Rem lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Kalau kong gula nyatanya, tompoan kakak tuh kan. Oh, nikah terus ketemu lah. Oke. Berapa apa? Nekah, mungkin undangan Surabaya boleh. Oh. Mungkin bon, boleh pamit kada ki. Oke. Ngiring. Langkong. Assalamualaikum. Ya Allah, gila besok kiri. Ya kalau kon ngarit pala kuripakun. Mandi anak talam nolongi sekali. Ngelejar toman malam nare aleng terus. Tedung roh nare talam cek. Keluar talam cek sekali dari metekabri anak ngaria. Bebe. Iya, 5 be. beli apa? Ajia ambil jibe. Iya. Iya. Makan ya. Iya. Daerah mana kau lagi ya? Lek. Agak tibi lek. Iya, Kak. Olah ya terakhir lek. Wes dah lek. Kau bes ngajar. Angel lah, Kak, sekelangkom. Goreng. Dikit manis anak aja. Enak, sino mano. Harapan ja. Harap betul. Tak ngeding. Boleh pento don, mulai tak mengeh. Do, Laila. Mungkin, Pak. Ada nado. Kuliah tuh. Libur, Pak. Kurang berapa tahun sekolah? Kurang setahun, Pak. Rencana ada emak lalu
Renang lanjutakin S2 Pak. Iya nak, bapak tak ngelarang tapi tak ada dengan teman anak. Tapi dia yang gini, mulai keluarga apapun jaga support. Terus dia emak pas Pak, kok mau lulus kuliah, mau tak ngelanjutakin S2. Curah-curah nih dia corona, laparu kocak. Kan bapak udah remah, kaki dia alake, macet dengan lah umur. Maupun hik berde bapak, sing lajim daki. Laki bisa apa Pak, jangan kok kita tandik calon. Udah tuh, istirahat lah. Mungkin Pak. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima fadlullah ala ba'dhum ala ba'din wa bima anfaqu. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you Pak Saman toju. Enggak. Oh. Mak corak apa ceuleun apa nih Kak? Ki boleh naik boleh ke dalam bandung yang enak. Perlu apa mak corak ber? Ki apa kota boleh saya bungsu ini sudah minta bakar kalau di Poland. Ariyah oleh nah pada lepur apa de remah. Punten. Putra boleh tak boleh. King. Keng nyerakitin si mapan. Saya terus ngambien lah. King. Semakin renape. Mungkin malam Selasa nah. Malam Selasa. Insyaallah berkumpul kasa. Oh iya. Gimon. Nikah tore kade. Enom. Bentar. King nikah rokok. Bismillah. Alhamdulillah. Ki batat boleh mangkon ki. Macam kecil. Ki boleh ki kalau dapat lagi ki. Rokok nek rokok kade enten mon. Ki nek ke beda mon boleh. Oh, King. Kira ki. Kira. Pokok boleh lepuh kasawon. Kira. Ngiring. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allah. Jong, jaga jong, nare jong. Jaga jong, nare jong. Jaga jong, mandi jong. Jaga mandi jong. Iba, Jaga jong. iba. Bapak, sabu alu kak, kok ya beri sika omong kak. Ngomong apa jong? Di rumah mun an bakar tuh pinta aki kak. Ya bakar tau siapa aja? Bakar tau orang di lo. Akaca kilo canyang lanyar. Iya apa pak? Ki ngocara apa?
Kan kakek lah tahu. Dia kelakuan bapak saya ngaji ya. Penghasilan setak mas teh. Men kakek seneng kak orang. Jeling kade dia siapa? Orang dia apa orang tak andi? Kakek jeling sekeliru pen kanan langsung amin tak ah. Cek treka itu. Nyari lain. Terus dia mau ketolus, Pak. Cek terus lagi. Nyari orang lain, Bay. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Biyan dah. Neka tambah raji bagi gula. Pare, lagi satu kata. Berenap berat. Curiga pula. Ki tak langkung bakarto. Boleh nikah ke kantor esoro orang cuken. Soro apa berat? Panjenengan kan ngakumin potra bine. Hileras. Potra bine nikah bede sing ngorong nape sobung. Impiannya ke soro berat. Boleh nikah esoro Pak Saman. Saya seneng nikah potrah se bungsoh se asmana jalan. Sepuran. Sepura. Keterontang anak ini kan nerusakin kuliah tat. Pun boleh cita-cita nah tang anak ini keraja. Sepuran sebanyak tat. Sampai yakin pun ki. Ki kami bula kutu sampai yakin. Teremah tak teremah serang bula sampai yakin Pak Karto. Engki. Sepuran sebanyak tat ki. Tore enom dulu tat. Kiki, Tak nemu apa-apa nih kak. Oh banget. kita langkung Pak Karto. Bula pamit minta malam. Ki, engki pun tat ki. Pokok bula nyampe yakin nih Karto. Ki sampai yakin pun tat ki. Ki reng-reng. Kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh, Laila. Oke, Pak. Ada nado, udah saya kira mau dulu. Jadi nado. Puro sama dan nak runa. Amin tak kakek. Ambil bapak itu tolak. Marken. Sementara aja orang tak andi. Ambil bapak tolak. Bapak di alasan. Bapak emang dek keratin kakek. Pun boleh kakek aja. Anak dari Joko. Titi singak bapak runa. Leme lagi ya nak. Iya lah, Pak. Engkau norot ke sampian, mau tak norot ke bapak, norot ke siapa? Oh iya anak ini. Itu gambaran. Itu mana?